Evo ova maca došla malo da se mazi. Evo vidite ovoga mačora sam ovog. Nije mačor, nego maca. Ima mali problem ovdje sa okom. Sipaju mu se neke će mu kapi. One obične, što dođu. Tobreks, kako se zovu one kapi, vam se malo to ne spam mu direktno, nego mu na gazu malo i na onaj tufer i samo mu namoči. Najvjerojatnije kako liže, ili se neđe ogrebu, ili se pobio sa mačketinama. Dakle, ovo je ženka, njoj ime Flerken, isto voli da pozira, da se slika, kad je čejf, sad se malo tu sakrila, vidi se samo ova repina. Evo sad se tu vidiš kako se to namjestilo. Ljudi moji, gledajte. Gledajte kako se to namjestilo. Eto. Ima ovdje malo problem, s okom krmelje mu budu, i ovo ti isto jedna duša, jedno svjetlo, samo što su mace drugačije puno od kerova. Puna su mace, drugačije s macom, malo treba drugačije postupati. A inače i ovo je jedno pametno biće koje liječi. Vidite kako je to umiljato. A samo kad je njemu čejf. Jer ja inače sve životinje ove što imam, ja sam njih pustio na miru. One kad meni same dođu da se maze, ja ponekad svako malo igram, malo izazivam, eto. Ali inače većinom su, kad sam dođe da se mazi, i onda mu ja, dam tu uslugu, eto. Vidiš ti kako ovo prede. To je sad otišlo na izvan, došlo sa izvana, nakupilo se one pozitivne energije i sad ti kako u macu miluješ, sa sebe skidaš sva ona negativnu energiju, a kupiš ovo što je maca donijela sa sobom. I to vam je živa istina. Dakle, ovo isto jedna, ali voli, kad prekrdašiš, kad, ne poštuješ maci pravila, maca ova voli i ogrebati i ujes, ali ništa ozbiljno, to samo da znamo na čemu smo. Ili tako? Macake. Dakle, ova maca voli se izvrnuti ovako, pa da je diraš po stomaku i to, pravi te fore. Inače, rijetko koja mačka voli. Inače, okrenu se, ali pokazuje ti da ti vjeruje stomak, ali nije povod da je diraš po stomaku, brzo im to, dosadi, smeta im. Nije ko pas. Ima nešto. I to moram čistiti vazda. Nije pa maca fina. Fina maca, Inače, oni imaju svoje rutine, ova maca, imaju i fore. Stani, ne te očiti. Kad su u kući, skoči iz prozora, uđe u kuću, otvorim ja prozor ili vrata, zavisi gdje je stala. I onda vidi Mimiju priđe i onda se očeše od Mimija, pozdravi Mimi. Tako i Mimi kad vidi da ide pa maše repom, Mimi da je dolazi maca, da je pozdravi. A inače na izvanu kad su ako se sretnu u bašti ili vamo, ako sam izašao na sokak sa Mimi, ne poznaju se. Dakle, ide Mimi, zalaje, a ona ne prilazi, klizne, ni meni čak neće, kad vidi neđe na izvanu, da dođe, ima svoju rutinu tu. Ja nisam insistirao, da je gonjam. Eto, maci ovo sad imalo i dodijalo, ode maca svojim poslom, eto.